Dobrodošli u novu epizodu o intuiciji. Danas ćemo pričati o kritičkom umu i o intuiciji i kako ih razlikovati. Verujem da znate one situacije kada imate neki dobar osjećaj, ali vam um odmah krene sa analizom, sumnjama i preispitivanjem. U tim trenucima u vama se dešava unutrašnji dijalog između intuicije i vašeg kritičkog uma. Razumevanjem kako da ih razlikujete i kada koju stranu da poslušate, može vam pomoći da donesete bolje odluke. Pa hajdemo redom. Ponovit ćemo sada šta je intuicija, da se malo podsjetimo. To je naša sposobnost da osjetimo i razumemo situacije bez potrebe za daljom i detaljnom analizom. To je naš unutrašnji glas, onaj osjećaj u stomaku ili bljesak uvida koji dobijemo nijotkuda. Intuicija se temelji na našem iskustvu, emocionalnoj i telesnoj inteligenciji i pomaže nam da brzo prepoznamo obrasce u svom okruženju. A šta je kritički um? Kako ćemo ga prepoznati? I čemu on služi? Za razliku od intuicije, kritički um funkcioniše po principu logike, analize i postepenog promišljanja. Njegova uloga je da proveri činjenice, analizira podatke i postavlja konstantna pitanja. Kritički um je oprezan, voli red, voli da sve informacije bude složene u jasnu logičku strukturu pre nego što se donese odluka. Dok intuicija uključuje emocije, osjećaje, kritički um se oslanća na suvu analizu i racionalnost. I kako sada da razlikujemo intuiciju od kritičkog uma? Evo jednostavno. Zamislite da stojite pred donošenjem neke važne odluke. Kada osjetite nagli, tihi impuls, to je osjećaj koji dolazi iz stomaka i ne traži dodatno objašnjenje, to je intuicija. Njen glas je uvek jasan i jednostavan, da ili ne. Ali ako vam u isto vreme u glavi započne roj misli, niz pitanja, analiza rizika i mrvice sumnje koja vas tera da proverite u stvari još jednom i tako u krug sve te informacije da isproveravate, to je kritički um na delu. Jedan od sigurnih načina kako da razlikujete ova dva aspekta jeste da oslušnete gde osjećate impuls intuicije. On se često nalazi u našem telu, komunicira kroz naše telo, javlja se u telu, dok kritički um najviše priča u našoj glavi. I naravno da je bitno da koristimo i jedan i drugi aspekt. Jako je važno da budu usklađeni. Najgori scenarij je kada sebi možete da priuštite jeste da se zaglavite oslanjajući se samo na jedan od izvora. A znam da to nikako ne želite. U stvarnom životu, posebno danas kada smo preplavljeni informacijama, osloniti se isključivo na jedan aspekt nije uvek najbolje rešenje. Prava snaga dolazi iz balansa. Kritički um vas može spasiti od impulsivnih odluka koje nisu promišljene, dok vas intuicija može izvesti iz zaglavljenosti kada previše razmišljate i nikako da prelomite. Ja ću vam sada dati jedan primer kako da idealno koristite obe u svom životu. Pa zamislite da upoznate osobu koja vam na prvi pogled deluje prijatno. Intuicija kaže da, ali onda vaš kritički um kreće da analizira da li je sve to realno ili možda propuštam neku važnu priliku, signal da nešto pročitam tu iz tog polja. Ako se osjećaju u telu i analiza u glavi poklope, možete biti sigurni da ste na dobrom putu. Međutim, ako postoji razmimoilaženje, telo govori da, ali um ima sumnje,
to je znak da je vreme da stanete. Oslušnete oba glasa i preispitate svoj prvi impuls. Vrednost intuicije, vrednost kritičkog uma i postizanje balansa su bitni svakom od nas. I svaki od ovih aspekata ima svoje prednosti. Na primjer, intuicija je odlična u kriznim situacijama, kada nemate više informacije i kada morate da donosite brze odluke. Njena snaga je u povezivanju emocija, iskustva i nesvesnih uvida. A opet kritički um je nezamenljiv kada je potrebna temeljna analiza. On pomaže u identifikovanju slabosti, objektivnom sagledavanju situacija i donošenju odluka koje su promišljene, zasnovane na poverljivim i proverenim informacijama. Ključ je u tome da naučite kada da poslušate intuiciju, a kada svoj kritički um. Kada donosite odluku pod pritiskom i nemate vremena za detaljnu analizu, intuicija može biti vaš najbolji saveznik. Imam vam jedan praktičan savjet. Ako želite da donesete odluku iz tačke mira, moj savjet vam je da zastanete. Uzmete trenutak za sebe i oslušnete oba glasa. Šta vam govori intuicija, šta vam poručuje kritički um. Kada ih udružite, otkrićete da zajedno donose stabilne, promišljene i autentične odluke. U sledećem podcastu, odnosno u sledećoj epizodi, kroz praktičnu vežbu, tražimo dominantnu boju vaše intuicije koja vam može biti idealan vodič i saputnik na ovom izazovnom putu zvanom život. I naravno, do sledećeg puta slušajte svoju intuiciju. Dragi moji, hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja još jednog videa. Ukoliko želite da budete u toku sa najnovijim sadržajem, pretplatite se na moj YouTube kanal i zapratite me na društvenim mrežama. Vidimo se uskoro.